मैम खुरमदरी अदुम रिंगबिबसी इम्पैक्ट न्यूज की मनु हुटन की थौरमनी मनु हुटन द मैम पुनो पुताराम नोकचरी मरु ओइना कांगलुप अनि की इरांग चही अमा मखाई फरक कदौरबा सिगुंबा कुकी मरी मैटे की लानसे मणिपुर गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसेदा लोइसनमगी वाफम लेटर हजिकसे तवदबो मणिपुर गवर्नमेंट सु सेंट्रल गवर्नमेंट सु इरांग से लाक्सनबगी होनबदा अकनबा थौदांग लौरी हैबी वाफम से फॉर द लास्ट 15-16 months मसी हजिक 17 months almost फुजलक तुरबनी हजिक से अदुना हजिक ओइरिबा फिबम सिदा सेंट्रल गवर्नमेंट मदी इंडिया गवर्नमेंट मजी मणिपुर गवर्नमेंट सि कराई फावबा खोगी मणिपुर प्रजा मैमना रिलायबल ओइरिबगे हैबो वाफम सिनी अदुगा मरक सिदा कोकी की तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंगी मरक्तगी कुकी लालहौबा अमदी कुकी की मियोई सिंगना मणिपुर की मैटई ताब खुल सिंगदा अटैक चथरक पसी मसी लेफ्टन चथर लाए अदुना हनक सि यामना इखंग खंगौदना यामना अंगकपा यामना सोफिस्टिकेटेड वेपन सिंग हाना ममांगदा सिनरमदा खुलाई सिंग मयाम कुक सिनरगा ड्रोन दगी बॉम्बिंग तोरकपा रॉकेट कापसलकपा मिसाइल कापसलकपा थौदोक सिंग लाइखरे अदुना मसीगी मखा तारकपदा हजिक ओइरैबा कांगलुप अनि इरांग सि नाथैरगा अमुक हजिक कुकी मिलिटेंट्स मैम कक चंगे हाइबगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मरी मणिपुर की डीजीपी मसायाउना मरी मणिपुर की सिक्योरिटी एडवाइजर मसायाउना प्रेस कॉन्फ्रेंस तौखिबी वाफम लेरे मपानगी चंगलप कुकी मिलिटेंट्स समपन हजिक मणिपुर की तोंगान तोंगान फेरी फरीदा हजिक मणिपुर की प्रजा मैमदा स्पेशली मैटे द लान तौनबगी सेम सागरे हाइबी वाफम लेगरे अदुना हारिबा मसिगी नोटिफिकेशन डेट 17 द थोखिबनी डेट 17 की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ऑफिस तगी थोलखिबा अदुंबा यामना पावरफुल लेटर मुखसु ओइगिबनी सिगी मखा ताबदा मणिपुर की सिक्योरिटी एडवाइजर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसो चेक्शन वारोल थंबगी वाफम लेगरे अदु हंदक इखंग खंगौदना ngarang si इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मतुंगिना हाइबो वाफम सि मसी सेंगना युमफम यावदबा अदुम अरान वाफम खकनी अदुम कुकी मिलिटेंट्स मपानी की चंगल वाफम अमत लेते हाइबगी वाफम सिनी अदुन लुरिबो हंगदे अदुगे हमन चावबा अदु मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस फेल ओइरबरा हाइबो वाफम सिनी मणिपुर की हजिक लेरिबा का सरकार की माइगेट के अदुम सेक्शन थौरांगी वार्निंग की ओइबा अदुम वाफम सिंग थोखिबसे हजिक सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकेट के मणिपुर की सेक्शन लौदबा चुमिलाली खंगदबा अदुमबा इंफॉर्मेशन खक लेबाक मयाम द खंगलकबसे लाइबक थीबनी हाइबगी वाफम सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकेट की थंगी वाफम लेरे अदुना हजिक 900 कुकी मिलिटेंट्स से मणिपुर चंगई नत्रगा चंगक्ति हाइबगी मसिगी चप चाबा प्रजा मयाम द खंगन बे वाफम लेत्रे अदुगा अनदर याम लुरी वाहंग अमा खकना अदुमबा याम कॉन्फिडेंशियल ओइबा मसि खोइगी लेबाक की मसिगी ओइरिबा मनुंग द खंगन गदबा मैम खक पब्लिक द खंगलक पब्लिक की ममांग द प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरगा खंगनी बगी मसिगी ओइबा वाफम सिना करिनो हाइबगी वाफम न सिंगबसी याम अरुबो हंगसिंग ओइखे अदुना मरोइन ngasi एखोइना खना जगदोरिबा टॉपिक से कंफ्यूजन ऑन 900 कुकी मिलिटेंट्स अदुना ngasi की गेस्ट मरोइन आई हेक थंगलिंगसन वेबसे ओदा प्रोफेसर वाहेंगम नबकुमारी रिटायर्ड हेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी अदुना ओदाबो तरामोक्सगे अनमुक्तदा अदुगा ओदा निंगथौखोंगजम सैतेजेटनि चीफ ब्यूरो यूएनआई एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ngasi saruk yabigedaba oza Dr. Yumnam Premananda associate professor head डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी हजिक से लंबी की ट्रैफिक ओइबना मरम ओइरगा ओजा से हजिक स्टूडियो दा योक्सल लगनी हाइबगी अथुबदा अदुना ओजा लागाना वेलकम तौजगे सो वंस अगेन ngasi की लेबिरिबो गेस्ट अहुमक तराम उक्चरी आन बिसरुक से ए ओजाना बुक बरलाक जगे ओजा मरुइना अखोइना यामना अखोइगी स्ट्रेंज ओइबो फमदी सुगुंबा अखोइगी यामना अचौबा पोट अमुक हाइदारे सरकार की माइकेट की मणिपुर मियाम मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस तौथोखरे हाइरिबो वफम सिदा मणिपुर द मपानी की चंगजलप कुकी मिलिटेंट्स चमपन चंगरे मसी सेक्शन तराउन लखची सिक्योरिटी हजिक टाइट ओहले हाइरिबो कोई बॉर्डर की एरिया जिंग द सिक्योरिटी फजन टाइटन ओहले हैबी वफम सिंग लेगरे अदुबो रिसेंटली ngरang से यामना थाजद मोंग खंगता सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकेट की हाइरिबो वफम सिंग से युमफम यावदबनी मसी चटनबो यारोय अदुम वफम मत लेती हैबी वफम सिंग लेरे हैबे तारे अदुना साइ वइसदा करी वफम थंबिबे दा अहान पॉइंट अहान बदाइना थमजनिंग वफम से सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सी पीपल दा हाइदि वारिंग तोरिबा ग्रुप अनि मकना या यानिंग दबदोना थाजदबगी पोट अम सुम लेबन याम हानदगी हो अदो हंदकी थोलइबा पोसिना प्रजाना स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दा थाजरमबसी अमुक खरे हेन मांगहले हाइबगी पॉइंट्स माइ अहान बदा थमजगे मरमदी कइगिनोबो मसी अहान बदा ngase तारिख 38 तसु हाइबीग्रिबदुनी
CM की ऑफिस तगी मागी सेक्रेटरी न थोले सिगुबा कुकी मिलिटेंट ट्रेन तब कुकी मिलिटेंट समा पलो मणिपुर द संग्रे तारीख कुनिपान बाउगी मनुंग सिदैदा माइटी द अटैक तोना पाइन थोले अदुगी मतुंग द पाउसी सुंबरा लानबरा हाइना एनी टीवी तोंगान ब टीवी चैनल सिंगी डिस्कशन अवार्ड खनरे पेपर द कैदा माना चाइरक पदगी अखोई सिक्योरिटी एडवाइजर ना हाइरिबो पोसे इंटेलिजेंस की तोंगान ब लोकल सोर्स मयाम दगी यम मतम द चुम्मे aduna maitai da amasung praja khuding section khuding mata moi property ngang na ba moi life ta threat lai ba khuding mak loina bo tawbi no moi na paikhat pam thopa thabak paikhat le aduna leiram so mai sum leirak pasina mayam si psychologically kari haini tension na ma da mi suspense da leiba hai tari maru aina periphery da leiba koi maitai tari ba khungang sing da di nupi nupa angang yauna suspense da maru aina angang ma so han da di yamna nungai ta ba psychological instability ma da leira ba ne ba adu mai leiring ai talak sida amuk nakal amarom de akhoi na paper da thengna matam da Kuki sing na masi kadai degi lakba pau no aran ba propaganda ni Kuki sing da maitai sing na kaino tawraga maitai dominant wa maitai majority sarkar na Kuki bu kaino tawna bani kan haibagi pot ma propaganda ma thole masi da moina thoisi DGP su maitai nate aduga security advisor su maitai nate security advisor masung DG ani na masigi pause chumena tho phauda maitai majority government tauba propaganda ne na Kuki gi di makoi gi victimhood ki card ma sanana bagi pose adum satharaga dum torpaduna koi ngasi bau khangwada ngasi kuntaru kuntret kasi moi rally chalaga bandawni ka haibagi pol lare adu mafam ikhang khangda na ngarang si akoi gi security advisor amasung akoi gi DGP na joint statement ma tholakpa matamda masi tongan ba source ta confirm taw matamda masi gi thajabagi pause yam lamna leire aduna wabi ranu aduna mayam puna ma adum jackson na leibiu sarkar ri tawham taw thabak tawri haibase sarkar gi nakandagi sigumba achauba masi achauba asoiba haijage apikpa nataba achauba asoiba amane na haijage maramdi masi confidential oina thamba yaba pausu paune adu confidential oina thamba du dagi viral oibana ni khangde kaine statement do oire adui matungda amuk chief minister office dagi da thok patana tana security advisor as well as koi DGP na pause confirm oire na thoba matungda hauji community moina moi thoiba order da aina nu yengda som aina why wording do yengja matamda lairiba community mayam sdagi laiba reaction sing se ga haiba gumbagi pot am khaju yaure ba moina chumna masi la le na thopna ta community sing na leinariba masida thola iba thokiba statement da thola iba reaction pira iba mayam si urakanda masi akoina check taw matam da yamna confirm oidre ma haiba suna te thaja badai khara lamna leire haiba gi pot ne aduna di sarkar magi primary duty si maru oina central government oi bi state government oi bi law and order ngak by state government ngam da center na mateng tawba sumai lerga maru oina praja singsi akhoi gi praja gi life si suspense ta thamdaba praja gi property si ngak senba praja gi welfare gi dam na sarkar aise ado praja gi welfare gi damakta stability oiba law and order laigadaba lainab gi damakta lairiba miyam gi mihut oiriba sarkar na tholakpa pau si yam so sensitive oiba chumdagi normal oiba pau gi item su nataba yam sensitive oiba well trained tawraba mi chama pan changa aga attack tawgadawri tarik kunipan daina specific oiba date amasu piraga sugyam praja sibu suspense da hapta amuk thamaga amuk naksalla kanana madu oidaba pau oiramne haibasidi sum phagi oina taibagi sarkar da thajaningai sibu kadai yongna koi thajagi sige kadai yongna thajaba yadagi haibagi pot amada khanabasu yai okay oja du ka khoi ni yengwa yaba na already haji koi lebak miyam na ji praja na uri base haji oiriba kanglop ani gi lan sida india government ki proxy war am ko yaure habi wafum su leire aduna he na moena khoi yam strange oiba wafum de haji Kuki amadi khoi maitai gi lan si already side ta thamaga sumba yamna khoi gi secret oiba khoi gi adum yam confidential oiba adum ba paum khak lebak miyam wangda press conference tawga khangan gi bagi wafum leire
instead of that rather than that hai da jago aduna hajik Assam Rifles lady hajik koi gi border gi saruk da hajik select tawraga moi duty da riba mayam khak adugi army lady hai ba mayam sida makoina well equipped ngaktani makoina lam nga kadabni makoina lanch nga kadabni asing gi de akoi praja mayam ngai basi masi yamna masi gi niyom chumdraba dumba makhak su akoi lebak mayam da hajik praja mayam sida akoi gi government sina ohen bagi fibam zu leire hai da adubu hajik adum mayam ta tawdana sugumba akoi gi praja mayam da khangalakpa aduga hanagi pause amuk lale haidana amuk sumaina tawdana khoi lebak mayam praja sum amuk uhalakuse sai si oda masi India government ki amadi Manipur government ki kari swai da any kind of politics ko ubi bra ka tawi sida akoina politics waina ubasu yengba ya ba perspective amani ko some a kind of akoi lairi ba pot sida politics waina yenga gadi masi propaganda wairi propaganda waina tawri ra ade propaganda waina madu sarkar na propaganda waina sandogadi madugi propaganda duma sandopada praja gi kaino da security da praja gi mindset ta kadai ba yong impact pi ni kadai ba yong na mi gi tangdu leita da ba suspense da thamni habigi pot ma di leidana war maksu nate adu basi politics waina yenga kan da di propaganda waina ubata ni adu bhaudi tawragadi kari haini kari sarkar sa commitment leitre habida koina hana dagi hauna thajadra leiriba commitment ama yauna thabak tawdre commitment ama yauna thabak tawdabaduna maram oidana leiriba conflict sigi solution ama ngase wa puropang amna suspense sum leiri ni haisida moi commitment wat do phongdok panen kali moina di moi tactical oina leiramba yai ko propaganda oina season ramba yai maram di peace talk to boyana bagi propaganda tawna ba natraga maitai singi marakta khitang hena kadi importance pi ga haina khanba yan bagi noi security dong da sibau chawkhat limni si tawrimni haiba gumagi season ramba yai adubu moina tawrai basida adusu matam kuiba nataba hapta amagi manungda amuk chang I haiba amuk changte haiba posi leragadi ai wakhalon dadi masidi sarkar gi damakta di yamda achauba kari haini mangjaba people na moida thamnam thajaba do pura oina manghan bagi po ni masida sarkar da tongjaba leroi politics oiragasu mangjaba ne hengare bo famje thamjagi ai okay thagachari Nabakumar jasere maroina khoina yengwa yabasi adugumba yamma purported oiba asing bo oidaba adumba bamda saba report amka matau garamna kamai tawraga Manipur ki chief minister amadi security advisor na press conference tawgri no haibo afam sini aduna sumba khoi gi intelligence report chi kadai degi lakno haibo report masigi wang ji thole Manipur ki intelligence totally fail oirabra natragana hajik Manipur government na ahan bada khoi na press conference tawgi bada already 900 Kuki militants infiltrate tawgre habisi machi chungma dawriba haibo afam si so sai si masi akon bagi report chen chumni haibo afam de dokulai te kari mod pibe Prem hojiki sigi matang da khoi gi praja mayam na garu ga bulina media mayam na thengna ba problem sing se masi hapeta I thamjake ba haidi sumaina chiam thole ko masi chumbra lan bra na adu akhoi da pau tambasi praja yodringai da akhoi media mayam da tambiri si official secret x 1920 23 mal 1923 ki se masi kari yawi haidi masi ki yam kan masi yenga ga praja da pau inform taw wa si am toina hai ba haidi akhoi itop tap press council of India na regulate taw do mayam da no phung ba phung da phungu haina adum hai ba adu responsible media mayam organization mayam dari official secret x se masi yenga ga taw adu masi na hari sidi akhoi gi sum yengma ta after 2014 da about 50 cases se akhoi media mayam da lae adu na akhoi gi organization mayam sina pau I basis da masi bu ya barne ya da brain adu bu akhoi na hojik question restoration na adu loan ba secret oi ba ari aron ba mina khang da ba ya poche kamaina hojik tholai no haibase masi scrutiny to ba ma dakar oi masi gi se masi tholak pa kansis da akhoi ni yan ham ba da masi yeng do se hojiki chamapan chakra haibase masi che thola ga even officially che tholak tana ari press conference to ba kansis da poche yam thina madu oi masi yan ham ba da akhoi masi na government mo leita di man hana khandu se praja gi security khandau ne ba Prajana, I didn't much hydro Prajaman, other Prajana, Akogi, Chingnabamale Hele. I Matanga, Masigi, Atega Manata, but see a Katan Kanabam, no more as a foreign relation, Yama Yauri, Mapa, they chang Pahabina, external Lama Yauri, Masida Shu, Yam clear cut never official secret in Hariba, the government, Hariba, the media man, the PDP strict church. Foreign Yauri, Oitadi, Protection EU, Chumbra Corpora, Aduga, Masida Okina Prajam Hanga is in a Smanak Gamin Tadaba confusion among Torba conscious the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯣꯝꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯌꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯇꯨꯡ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯒꯔꯦꯠ ꯊꯦꯆꯔ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ I am prepared to die ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯅꯨꯡꯍꯟꯒꯗꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯄꯣꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯎꯀ꯭ꯔꯦꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯔꯥꯜ ꯍꯥꯏꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯎ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯐꯇꯤꯈꯥꯔ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ 30 days ꯃꯥꯁꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯅꯨꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤ 900 ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯅꯣꯠꯇ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯃꯨꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯅꯨ ꯀꯦꯁꯇ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯚꯔꯔꯥꯏꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ 900 ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯣꯛꯑꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯛꯇꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯗ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ 900 ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯅꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯈꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯝꯇꯒ ꯑꯩ ꯂꯤꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯂꯦꯗꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯛꯑꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯦꯗꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒ ꯁꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯒ ꯑꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯒ ꯕꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒ ꯗꯤꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯌꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥ ꯈꯣꯠ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯇ꯭ꯔꯁꯁꯦ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ
haidi ngahalaga siung changgar haiba adagi changde mo haiba kanda another trust abise manga kanda di prajana kari torkatagi habese amu luneba adagi another issue ma lapa kanda na mi se khana hanba amu ongthol le mi khana ma thole se kai ha kanda kangu khrana masida khoi gi saida mi khoi hat tore taw dore na mayam am reaction thole adu equally yam violent oiba adagi sigi against the anti movement ama chingda sagala pa horeba hojing si rally chali kampu pida rally chali moi tam ko nipan phose masida aduga masigi stage da khoi gi hanale remember campaign ngasai khana base mamai amu lei greba mamai lei bisna kama ha ke da khoi gi manipur government da responsible person me am se atoba community me am se moi da chaina na bani moi da agitation pi na bani aduna moi na hari pangai hajan bani ka habi allegation do madu support to we mo do ina chatna ba madu da moi na twist to do ba masu yam kan hona riba aduna khoi na hari na lan to rabadi akhoi da cherak na ba weapon si sung pi nu yari kai am trustworthy oi ba thaina halaman gi leader ma'am adigi world crisis da talk ba abraham lincoln hoining sangsi mahatma gandhi hoining sangsi makoi ma'am na responsible leader mo na nga ma statesman ama wi to kum to pura to biu hai tam jak okay aduga that's it maru ina mamang da WKZIC ko ba mo gi organization ma khagna manipur da khoi maitai gi community da hairiba det supau manung da masi 2023 gi october da thoki ba dum ba press note am khagni aduna manipur da maitai da lan torani haibagi adugi november thabo manung da lan torani haibani adu 31st october 2023 da moregi STPOG mokoi attack tor hat ba hogre sigi ma tarak da mokoi landa makan chathar gi haidare aduna hoji ko review film da lan si mokoi det 28 bawgi manung da adum ba lan am kak tawni haibagi thokpo order am kak su lai bani moi gi site gi aduga ningjing bya ba je hna karang na sam rifle gi XDGP oramba PC Nair na Manipur da Kuki lal hobu sing na drone bombing amade rocket missile kapsalak pulai ti habagi adugi report am khak da Manipur gi maru iba security khoi gi high officials mayam khang na madu react to gi ba phum julai re aduna hojik gi wari film jira masi gi lai ba hajik makhoi gi intelligence na tholai ba report si kanai bhaw masi ekhoi na masi akoi chum me hana lawba yage natraga hanagi Manipur state government na thoi report si chum me lawu do na kamai na yeng manipur handaki irang si da intelligence gathering araga info sugma timing se masi mati khadang shole hajaba tare DG Assam Rifle hojiki nair gi do magi interview do man haibada masi gi irang se tholakani je ma khange na ma haib aduna takpadi moi hana prepare tawre amana yam seng na akoi prepare tawtore adu sigi dimension de khadani di khangde adu akoi chi tholakani haibagi intelligence le yeb ma ta eb adu DG Assam Rifle khangadi army jo khangamani manipur government jo khangamani makoi loimak je khangamani ba madugi information du leina preparedness le hodabado akoi gi information de leraga kano to preparedness le hodaba ma'am do madune akoi manipur gi prajana yam nuai te se adigi another amana nuai ta basina masigi hojiki chamapan chang ta bai se irrelevant oye kari gi hakanda hojik leidi basidi manung da already hana da yam changraba adigi ideological adinga sagi chang pada lamin numai pa duna te ko kok ta changi bisne ya maru oi leina se aduna hojiki new wave of culture akhoi yam militant oi ba kado da chura champur ka kampu pi da hagalai ba militant sigi brain da changai ba akhoi naham yam akhoi maru na community amagi da plup changai ba se masidi root out to da ya koi da changni masmaina sugumba mayam ma to ba se da akhoi nordisk ki issue da akhoi na deal to ba se mayam na haina security aspect gi da to ba prem akhoi gi se I think sai wanga me fi yim ko former army gumba aduma nangna ni ba politician am da discussion to roi TV channel da moi ko dei adigi academician amata yam haira ba akhoi ngasai no ma khadab so akhoi haiki do university level la khangba yamna anthropological historical cultural aspect padra khangba mayam se am da discussion to roi ba only security aspect gi khanna raga sum akhoi se mana chume mo haiba som jo kharau ma harau han ba som da mo kharau hong nuai han da ba sumai sum toroga akhoi gi issue se ma se yum thaido ga akhoi gi mayam na haina ba November gi US president gi election ngai ribra aduga ngasai gi Myanmar da ku toroga toriba isang sil ngai ribra haibagi issue ma lae aduna akhoi na pambadi ngasai na hajaki bito Manipur government spokesperson natana official oiba nataba kano mayam si control to biu ngahan biganu aduga government of India ga khanaraga akhoi gi mi khanaba yaba ari akhoi gi media rule da su ya da press council of India na clear kat ya da ba community maming am palaga ma lali ma chumi hab si ya ponte ba aduga hojiki si mayam se toroka hojik prem thambi ki bito organization sigi kangu khrana sum torpa kan si da hojik issue ma raise to sina moina hariba wahai si yam serious oiba wahai yawe moina Manipur thugai ba
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯂꯩꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ FIR ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯔꯣ FIR ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, Thakachari. Premanda. Premanda, thank you once again. Welcome to the show. Aduna maru ina koina yengba yabase koi security advisor Kuldip Singh amadi DGP Rajib Singh na no na jik tholai order sida hojik Kuki militants sama pon changre habase masi aran mohom ni masi yumpham yaudabni habani seng seng na habada even koi center dagi masi nungai da phungdore hojik Manipur gi intelligence totally blunt oi habani hojik se aduna hojik ki oi ba Kuki gi lanjidi makoina tawpa landa haibadare masi tongan form ne tawrese adu one time Kuki militant chamapan changapui wafam nate Kuki militant sing je tam masi infiltrate tawraga makoi gi chalak pa chamapan changam ba yare already maramdi nahan dagi makoina tawriba handaki September tarik amadaga makoina tawriba lan makoi gi hana tawrom da lan masi gi form jina takpudi masi mapan gi militant sing yam phana mek sing yaure haibagi masi gi khudam changyeng mau phangabane aduna saiwai sira kari wafam thambe Huziki akhoi na budi khanari ko mangsu yam khanagare ado sije lubam leire ne lubam leire di changai haiba bu yaraktre ne husi yam lurabani ko ai hai jungtang amka hanjarake ko mai changak pasangak tab tokro border cross tawraga terrorist mayama akhoi se lan tawnana ba mi hana na ba changai si haibi right pu leitre husi luradro adu mu lale haijeri ni lale makte haiba nati amu hai yu masana hai yu masana mu join statement thoi akhoi ji ba ta da confusion no confusion ga natre da masiti conspiracy am tawri ni da changai hai ba sibukta ya thre huji bera le changai hai ji ya de kai no kan da si akhoi gi hoji lan hori ba akhoi gi lan hob nati landar ai ba kangpu gi pressure ni ba si luradro changai hai ba sibukta sengduk na ri ni hoji si lura ba ne ba huji akhoi pressure jong Kuki lal hoba ji militant hai bani terrorist hai bani adu su Myanmar de changai ni madu changai hai ba sibukta amuk changak te masi reliable oi de na mathang hairam ba mi CM office nu su hai ri chief minister office de su hai ri ba ko chief minister gi secretary nu su hai ri ma su sengduk jari ma pi du ma sengduk adagi de mu Kuldip Singh na hai si 100% su me unless is the proof 100% wrong and hai ne ba ko adu su amu lale ma su chumdi mu hai re aduna aina khambada sidi am lure ne akhoi gi mathak sida lai si Kuki terrorist na akhoi mathak da lai thokre moina haibsu loi chatoi na ya lure ab lai bak se aina khambada akhoi we are not safe akhoi si aina khambada kana roi da kasu akhoi da tawbi wani India ga kari ga pulla ga husi nai khai bi matam ne bok se akhoi si receiving end ga natre end ga ta yautre akhoi si kumhai tare husi aduna asom da release ali ne husi occupied territory district manga trok rally chalim ni kaim tawdi yam nungai shanti da chali adum lawhum thop lawi moi dum union territory piu ga para la union territory ga sibu moi nawai de talam ni ai din nawai de tamdi ta de handak ta bai wan he bai jele mo to adu su nawai akono da ki sahi lising mo mang talam ni ga habu yari moi bab ta di adagi handak ki sida akhoi nam nungai ba facet khar ure infiltration of 900 sai weaponized drones sin wa haiba adagi di jungle warfare to wa haiba mi hat pa haiba kangbu du changre je tang trai pa na changre hai ni madadagi de hatu khoi gi security advisor Kuldip Singh sina press conference tawraga madu chumbagi poni man hai je khoi alert tawro mo hai adu loraga mu tang ku manga sida joint statement amuk tawre tang 16 dani moina changre ai khama changam do male di border leitaba area ni na kwa dongna problem dai ne lising da lak ta changu du cha kaim yeng hendra 900 bu ko do duri ga adum changam mani na hana mayam ga tilam mani adu ga dum kapthar ani kai wani ngai te khoi masi gi same problems akhoi masi gi proof ti kai no bu jiri bam da samana pi gi bane sigi mani mamang da hana already chief minister office ta gi che thoki ba le me adu jiri bam attack taw ba loi bu tu phang ne attack jun da tawri ni adu ga ma gi hujiki intelligence kari hai da January tha da hai tha mari ma gap ne leje adu karim ta precaution measure lawdrbani adun aina khambada chief minister office ka siam lure ne mana ga haibada kanam to lobby da jane ba ko aduna yam lure adu masa akhoi ne ji pa ngang boy wani adu ga moina yam nungai ba mana masi afspa ga thamjen ba yana ba conspiracy ga tawri ba akhoi pap ta de marak se unkhun ra ga akhoi su sagal ini kaino sagal tru da adu ga huji boy ki press conference adagi ngasai gi press note ka singara manga tu ni tholai je
ITLF กว่าadagi kotu adagi kim adagi sate sangstan kari ba manga tu thole pa bada yamna mong ta da yawi ni amaina prithvi da kanam ide du kaimta tawde national media ga suma pa happy moi thara ko press no to shut down tawni ga hai ko yare shut down taw jaro tawle moi kusi ni kaino dia occupy territory ni army ni kaim sang po de kai ma walo po ti aduna shut down tawni taw phare border seal tawni mo hai border seal tawni ga yaw bane border moi sin daw ya adu india government nuk tra ta le ri joint statement ga tawle border seal taw ha Kuki no Kuki terrorist na ko yeng le thwa adagi mi myam yum dum le ro indoor don't go outside lambi ga chalano hai gi bane tang khra adu kaino curfew na tu thami ja 144 chalai ne me Kuki mathakta adu sibu khoina DC gi power moi pai ram niu adugo ja ai marakta wafam daga ningjang jauge ngasi si sigi SP Technopal da thaba makhoi gi Technopal gi aru na thokpa adumba notification am khakni aduna ngasi date 25 to thokpani ngarang se aduna ngasi date 20 ga 6 ni aduna maside da haibo fam se hajek Kuki militants KNA gi cadre mayam khak masi makhoi escorting with arms and ammunitions and with all the drugs makhoi je mayam khak changak tore haidana Technopal gi SP da thaba chem khak chu hajik se secret thaba chem khak leak oire hajik se aduna haibo masi adum ayam chief minister office tera ba chief minister office tagi na te masina hajik tholai jina SP Technopal dagi changak te dum hairani da Kuki changak te hayo ga sengdo ga loi sangarni da aduna swai wai sida ju masi CO asa masi gi 5 Assam Rifles ta ju JP re copy to aduga ASP ops more re pire aduga SDPO more re pire che copy to je aduna swai wai sida ju hojik maru ina tholai se Dr. Lanminthang haukip na magi X ta thagat pa adum tweet am khakni aduna Dr. Lanminthang hai banu ba su masi Manipur thugai na bhona bada ma chogo thodang loba adum ba miyo em khak oiri Kuki ge aduna sai wai si da kamaina ying thambiram be hajiki lai ba sai gi aina haje ba ama ka wal hore ko akhoi ama khak yawi moi gi kai no tholok moi gi press no tu da sumain tawro brina akhoi India gi security force ke mathak ta resist tawro si ga am yawri moi gi sathi ba group ama student sangsta la kaino ai ba ta di sida bo khoi kaimta waging war pan ga do ne base waging war against the state have section ji akhoi ari ba da Indian penal code hai 120 121 hojik na 153 ga 152 ga masi pala ga am phar lakna ga do ji kaim lakna da ba moi ji free hand pi thokre ba they are freedom they are above the law oi thokre ba oi tho mi tong tawri jo ji aduna si ma khoi check am chang ba adagi di hojiki security kari X ta ga taw basi ai di kaya pelak tre da security gi information bu X ta ga na di par ta na am da adu open government army ga open oira ne defense ga open oira ne yam ngai du ri ham ne di aduna suda thaba ya da bani aduna India gi kaino na ga thar ya Assam Rifle na haibra adagi army ne ga thaga li ga mati am ta ka lok thokhi ba ga lei bani adu khudak ta phaba ya bani asim officer secret act haibam leire aduma tu osi 1923 gi aduma adagi Assam Rifle act haina leini adagi army act ga court martial ga tawdo mo court martial tawdo ne adu yam sathi na sum si di khoi gi kaino kawai affair of the state kawai si si koi law da ka kupsal laga affair state ki manung chale se 123 hai koi anauba ariba Indian Evidence Act 1872 gi makhada anauba Bharatiya saksi abhiniyam sidana 129 hai affair state ne se line khuthaya pote affair state ma pan tholam ne koi si di top secret ne mi top secret ma pan thola bani sumi sum di yana khala bani amano sengdo ya manam sengjeli aina khambada khoi si confusion torga maite ji pura loisun du bun tawri ba khoi unghal la thamaga sangam me haragati nahan na moi 30 khaidu habini khaidu go lumlum nan lairam mane ba ko aduna aina khambada prem aina khambada we are very danger ni akhoi karamta ki thaja bada ka laite akhoi isani sangak pata am du pai laite aduna yam lu re habini da amaga kana na haibna akhoi thaja doino khangak tre habna akhoi bu ngak pi ga da hairaga sengdok singdin taw ranti wala taw du thabak do army sing tawkhale security advisor ai se maji unified command ki siam he is commander ni war sing maji commander ne basi si means commander oider bani Chief Minister kayong kan security command kan sai ki kaubiya haiba ni meeting do adu commander du Kuldip Singh oirabani am Kuldip Singh du na mana haiba du masana mu sengdo e akoi bap tarak ter haimda commander du amakha kumthagre haibni da commander amu hayi lore nupa thok pai se meti mu nupa thok oi amu hayi du ai haiba chume haiba du haidre alert tawro ma haira ma hujina kai pakhana laiti rumor ngakta ni haigale ai ta ga di akoi hana pakhalam do ku pakhatre bauji adu tangkuni pan kapthad ga mai tawba
Kuripan mak kapak draga jo kuripan ki matung na kapak pa yawi film le jise aduna ngasi se kangpuk pida choba rally mo khat khare and then 26 27 ke 28 ke je total shutdown ne ko moi gi rally chatpagi moi gi press no tu pa bada karam group du ai kaure moi na haibse akhoi gi goal si phangdore gain our goal is very near kind of law we ko de moi press tu yawi angang po yam thole hem da kari goal no khangde goal si da aseng badi moi goal si akhoi gi Union territory ga nati ba genocide to bone se mai te je loine exterminate to ba pitri bi mai te je lotion bane mo target ti ko adu ga madu phang da bi khangdre mo target aduni kaino mainstream ya genocide ki mainstream samsami aduna maru ina khoi ni yeng ba ya se khoi gi national security the threat lai ba tar ga de masi government ki amna haithoi singthoi ba mo khoi gi mikup na hum yam singba adum ba thabuk thoram sing pangthok ka dabani mo khoi gi security protocol amadi mo khoi tongan ba strategic response lai jari ni sarkar gi adu adumak tawgi wafum ude hojik se